Hello there! It's Maria Feelingera, and welcome to my first ever vlog of 2020. And para pag buwan ng mano, I am taking you to an exclusive tour of the newly renovated Cagayan de Oro City Council Session Hall. So again, we are officially here in pinakabagong na session hall. I mean, it's not pinakabago, like after renovation and all. So finally, na-blessed na good siya. And in fairness, it's carpeted. Extra talaga ang chair. So comfy. Matod pala gini konsehal GAANE pang Directors Club. So, after this, our City Council will have their session. Session hall, na po yung mga naka-install ng TVs. Here. That's yung session hall. Yes. What's your first impression? Very nice, amazing, and internationally. Internationally? Yes. Mag-wave sa CCTV. And sila po naka-makeup yun to always. Oo naman. Okay, mga kapamilya. Live sa Animal Planet. Wave. Ako gi-interview si Mayor. Unsa yung first impression sa newly renovated session hall? Very social, ang yung interior, and very, very cozy. What to do? So if you're gonna compare, what's the itsura ni last time? It's typical siya nga session hall. Karon kay tiles pa, yes, tiles pa. Tingog pa ang tiles kung mag-apply ka. Karon carpeted na. So very state-of-the-art facility nga session hall. What's your favorite nga muraga imong nakita so far? Imong na-amaze ka, like na-wow gid ka? Ang ilahang mga lingkuranan ng lamisa. Very, very nice. Actually, ni button nga may siya sofa. Pwede na to sulayan? Try. And napay twist. Massage chair din. Unsa man na siya, wholesome massage or na extra? Uy, wilahi ka. Wala din ko nagpick up extra service. City Hall ba din? Dimension lagi, basta na ni siya malaw. Ay, lagi dayon ang ending sa story. Ay, Mayor, thank you so much, Mayor, pagka sa sunod na election, no? Okay, so atong i-feel ang lingkuranan ko sa itsura. In fairness naman. And sakto rin po ako outfit kitong no? No, it's cold and very comfy ang seat. It's carpeted. Bago ang table. Ayos sa sound system. So true to itself, world class yun. State of the art. Yeah, mo siya sulihan, actually. Pero I love it. The right love.
social kayo man. Social kay no? Oo. So naadiri ang Cinema 1, Cinema 2. Legacy ni Oma. O sa 19th City Council. O, Yeah. di ba? Actually, si Marky ang nag-design ani. Si Cleo actually. Cleo. First impression ni mo. Wait, first impression ni mo, pagkita gini like pagsulod ni mo, unsa gini mo ang reaction? Wow. Sinihan. Sinihan gid ang feels. Sa katugnaw, sa comfort, no? Jara. Sa liga ka. Oo, mo ba ya? Thank you, Marky and Cleo. Love it. No, let's ask those nasa cinema Dito rin ko. Dito. Directors ko. There daw tabi. So, muna nature sa audience here. Hi, Attorney Percy. Hello. What's your first impression po sa It's amazing. Ayan. Thank you, Attorney Percy. Wala, mga bossing. Kamusta ang feels? Hi. First impression. Okay kayo. So, nasa likod. Yan. Diba? Pata si Langga. Hi mga langga. Oh, hi mga... Kung gusto magma-frame, just contact me. Wow. So ikaw, ana? Kami daw ni IC. So just contact us. Oh, diba? So, actually, yeah. Gusto sa mga highlights there sa gallery ang mga displayed frames sa mga city councilors. Yan. Classy and comfy are for me the perfect words to describe the new version of City Council Session Hall. And I also didn't miss the chance to ask out the city officials of their first impressions. Papa, your first impression. Huh? First impression sa Mag-o Session Hall. Super, very nice session hall. Place for harmonious building for working conditions. Oh, kada kaayo og makatrabaho gitang maayo ani. Wow. Si City Councilor SENO. Yes, hello. First impressions sa Session Hall. Yeah, karon pag ko kakita session hall nga mura po pareha sa Senado ba. Wow. Salamat kayo lugar sa panahon na naapog ko nakapartisipar aning council. Mura magitan na to. Gwapo ba? Gwapo. Murag madasig punta pag panerbisyo Wow, mas ma-motivate. Diba? Mas grabe ang mga ideas naman. Si Councilor, first impression sa Mag-o nga City. Amazing. How about you, Sir Teddy? First impression. Nice guys, tanan. Wow. For the people of the city, your city council office ang Thank you so much. Wow. So nice seeing this new amenities and new face. Yeah. It really help us do more. Unite. Nindot kayo good and united kada kayo buhay. Yeah. So excited na tanan for their first session sa Yes, for the year. For the year. For the year, actually. Yes, actually, unya dayon would really inspire us to be more responsive to the need of our people. Yeah. Alright, thank Very you. excited. Thank you, City. And Happy New Year. Yeah. Hi, Maria. Renovated Session Hall. Actually, murag feeling na ko murag kagawad na ko sa syudad. Kaya murag bago. Dili ba? Dili ba guy? Really, actually, nga mo amang kong session hall before was really not so nice. It's not that ugly, but it's really not nice. Actually, ang tiles kaya ana. Oo, ilan na dito. Yeah, karon di ba? Mura na siya korte. Oh, mura na tag-judge og mga hurado. Carpeted. Carpeted na. Diba? So kung maligyas ka, dili mapuno din puno. So, Pero magdula-dula mo gani yeah, sa councilor. maglakag-lakag magud mig mga kagawa din kay pag binunana miss ka ng martilyo ni Vice. Joke lang ha, guys. Joke lang. So actually it's really nice and then appreciate na mo actually na high moral ang mga konsehal sa Cagayan. Yes naman. And they deserve it after silang mga hard work ipot for the people in CDO, diba? Of course, Maria. So ready na kayo ka sa session? Ready na and then excited na pud kaayo sa mong mga office. So it's not only the session hall that's gonna be renovated but also the offices of the city councilor. So watch out
Diba? Diba? Mag-vlogger na gid na siya. Mag-vlog na konsehal, no? Sige. Puhon-puhon, no? Mayor, what's your first impression sa newly renovated na Section Hall? Superbly amazing. Wow. How about you guys? You guys, first reaction. First impression. Very luxurious, no? Si cute. I love you. Si I love you. Late, no? Ayan, so... Hello! Dagan kayo ang na-amaze and of course na-thrill and happy sa newly renovated na session hall here. Of course, sa City Hall. So, right now, nanak here sa gallery. They call this one gallery kung asa mo ang mga spectators sa session. So, pero si Konsehal, sir? Hello. What's your first impression sa newly renovated session hall? It's like we are in the halls of Senate. Okay kayo. Okay, kay Irvin. Okay kayo. Suon mo? So actually, diri kini sa una, nilinin ani ang seat ha. Monoblock, diba? Monoblock chairs pa ni here and right now they installed like pang cinema seats. Plus, dagan na gin ma-accommodate ng mga spectators and viewers kay right there. There's enough space where maput-in nga pa ng mga monoblock chairs. So, and comfy na po siya sa mga magtanaw. And very improved gid kaayo ang akong masay sa aircon. Kidigit siya na siya igaw. Inanigit siguro akong ma-react because well, sa kadugay po ni Papa, diba? Si COUNCILOR. I can really see nga super improved gid kaayo ang session hall this year. So let me know guys if what's your impression and what's your favorite part sa session hall. Siba. So that's it for now for the tour. And I hope you guys watch more of my videos and see you on the next one. Don't forget to like and